Kajing temu jong kesorkar jela Panwanra ya kalintirel hakleriat East Jandels District mentah kadon hapdeng kajing syak persa na kiseng balang kibodon hakatay district halor kan nongrem bakal lintirel kan long kalat wanrung kerthep kimender halor kan kamat kiseng kibanakatay district kilalay ruban IT ya kador khas ya kibor district da kabapen sngo bakin nung pediang ya kalintirel kat ba kesorkar India kampat wanra ya kaain kabaklain mantelakam ya kajingrung kerthep kibar jela syaka jela halor kani nakaliang silong mil kurwa ka atiar ulayo banikren bodomeli ka cleariat constituency ubolong ru menteri sorkar ba Carmen Silla ulong ba hadien ke jingyo i ya kijingkren jong pai ba kidon ki bapersa bat ki bakwa ya kata kalintirel kumta unom ikmat unsalum ya ke jelang ba pai ba banikren penben nakaliang jonga kumu representative na Thain East Jandel Hills bat kumjuru idon saiwe MLA na po East Jandel Hills na sutanga saipung constituency haji de bat kene nak kalian jonga nga ongkum ne ki pai ba jongi na mar nga ki reaction na ki stakeholders beper but ngalayo ru bani kenduk katu kan ne te haji de bat kene ladangi page ya ki comments ki don ki brew ki ba persha ki don ru ki ba support te tangkawe nga ko aban ong ki brew jongi ba ladangi don kinu ki development re ngim yo ya ki jingtip ke bapaka ke ek effect leni ke ek benefits lengi shu ai ki comments jungi kamlong ke bahal ni kamde itnat namar ngim tip yelade ke ek bahal ni ke ek pasniu lengi shu ai comments tana ka daw ba kala banlong politically bangi persya leni kala banlong politically ni support tana ka daw ngi support leni ngi persya tengah syukwa ban ongkum ni ba ladaki priu jongi ki don kinu ki jinsnya ba kala ban long against ladaki against ya kini gajing le jong sarkar dan ki support te nakalian jonga kum long mikmat long kwa ban wat kilat kilenti ban yakhot ya kini ki stakeholders jongi khamtam ki perlok NGOs bat kato kan ki stakeholders ma ki badon haki business beper namar pitip East Jandel Hills ki bru jongi most of them ki im da ba business dina kata ngin persang ban wat kilat kilenti ban ai platform iki khnang ba ke jingi keren kan poi she ke banta ke babaha na banta jeng mi barot lang ngim kwa ban implement lada ke train ke rel ke wan shepo East Jandel Hills ke long ke pensniu ya ke state bat ke district jongi ya kum kita ki jing pensniu ngin sha relada da ke bawan da ke implement lani wan ra ke rel po district jongi kan boost ya ke development bat kumjuru kan ai kam ai jam kin kan don ke jimentoi na benta jong kini ki pai ba jongi lada ka long kumta ke babaha ngin wat kilat kilenti kum no ban implement raya kan hi yamanta ngam panot ban ong ke ek babaha ke ek besniu namar ngaya ladiru ngadang don hakta ke stage ba hoi ladangi page ka to kan ne ki state beper dan kiri badoni kini train station ni shibon ki development shibon ki jimentoi hari kat kum jing pen jong ki perlok ki badon na kaliang mo ki bapersya yakni ki ong bakala ban wanra kata ki influx ke ba u beriu banabar wan don ju ki jingte jingkhang hari kita ru ngin hape yo le se kalong shisha kumta hari kat kum jinge jonga ba kanu development lada ka wanra ya ka jing bha Kambun ikajins new, so we'll find the best way long ban kumno ban implement andre nalor kata ulong ba komunong ikmat unum ailat pat kanu ke project ke ba onwanra hapo ke jela kandon pat ke jingta ke jela bat kari klempep unum kersian na mario kadu ke kendo ke siap ada kos ban du pat ya ke kendo ke siap reti dustur jungi leni ban one nong poi hakni ke thain jungi ya kata nginum la ban sha nginum ailat hi bekan urlong rengangi skem ba yamantahi ngimpanut ban ong ke bade ke bamde so for that ngi nga request ki paiba ban yasha ban ngi kato kanne will find the best way and the best solution ngin ya consult ru bat ki stakeholders jungi khnang ba ke bingile nang ne shikmat khamtam neleng jung sarkar haswa ban wanra ekata karel long ba with the concern jung paiba bat ke jung toy ngin ya persyang ban walat ban bisne thu ik paiba